Hhayi-ke isimane yasibhula ngaphakathi nangaphandle isihlangu sayo umfokandonga. Hhayi kosindo wabaleka inkosi impela. Insizwa ey'nsizweni le, indoda emadodeni, futhi ayikhathalele kuthenjwa. Uyabona kukancane eSouth Africa uzothola abantu abanjengoNkwali, abantu abasimelayo isitori sabo. Uyabona lento yobu-leadership noma lento yokuhola abantu ibiza ukuthi uzalwe nayo yini, because uma ungazalwanga nayo sizokubona usuqhamuka lapha ko-media briefing uzosibhibhidlela nje usikhulumela izinto esingazizwa. Uthe uma isukuma nesihlangu sayo umfokandonga zaphuma zonke emgedeni lezi ey'gqoke isikhumba semvu zahlala obala. Namhlanje akekho umuntu ongabona eSouth Africa ukuthi iSouth Africa isemgqonyeni kadoti nje obani abayikhaphela lapho. Sibabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana, sibabona lapha kwi-media because umfokandonga idile nje nabantu abambalwa kwase kuthinteka inqwaba yabantu okukhomba ukuthi bonke labantu esibabona bekhuluma into e-opposa i-majority yabantu base-South Africa abasekundonga, abanye abayingxenye yalento uNdonga akhuluma ngayo lapha kwi-media briefing. Nganza kwethu eSouth Africa uma sisahleli noma silele, lelizwe siyophaphama likalasha. Sophaphama sidayiswe sonke because sesibonile ukuthi labantu ebesitshela ukuthi bona abaphethe lelizwe ibona abantu abathengisa ngathi. Umfokandonga uvele waqonda nje wama wathi ngqo. Saqala sabona kunyakaza abantu ekade singabalindele sebebhekhapha into abangayazi. Into engiyithanda kule ndoda yasimela isitori sayo, and uma usondela kuyo izokukhiphela ama-files because uyayibona ukuthi lento ye-leadership kuyona ayizange nje yavele yamane yayithatha nje, into eyazalwa nayo. So ngofisa ukuthi siyizakhamizi zase-South Africa ingane zakwethu, ake sisukumeni sonke sisekele le ndoda yakaNkwali because ubenzile ubulungiswa, wakwazi ukumela abantu base-South Africa besenkingeni yokuthi bahleli libhojozi. Kanti bahleli libhojozi nje abantu eSouth Africa, indaba isuka lapha phezulu. Simangala ukuthi why kwenzeka i-crime engaka eSouth Africa, abantu bebulawa left and right. Asikaze sizwe noyedwa oqhamuka phezulu ezokhuluma ngalento eyenzakalayo emazingeni aphansi. Ivaliwe imizi ingane zakwethu. Kepha yasukume umfokandonga yathi cha, ngizoma mina yeza umfokandonga. Angikhathalele kuthenjwa, ngingedwa nje nethimba lami ngizosukuma ngiprotect abantu base-South Africa. Pho yini into ezokwenza ukuthi thina siyizakhamizi zase-South Africa sihluleke ukuthi siprotect umfokandonga uma sebezama ukumkhaphela? Because siyabona manje ukuthi makukhulunywa ngoma-protocol, kukhulunywa ngazo zonke izinto, bafuna khona ukuthi bamsondeze eduze khona bezomkhaphela. Yikho-ke umbone esengena lapha ko-media briefing ezokhuluma because abantu abaqonda ukuthi makukhulunywa ngalama-protocol basuke befuna ukuthi usondele ngale behind the doors khona uzothi mawukhuluma singabo ofakazi, singezwe ukuthi kuthiwani bese beyithatha leyo nto bayinyathele ngey'nyawo. Uzokhumbula amamasha asenziwa abantu base-South Africa amaningi becomplaina ngezinto ezahlukahlukene, besubmit ama-memorandum zonke izinto. Ikuphi nokukodwa nje osuke wezwa kuphendulwa? Akukho. Because labantu abaphethe amandla basebenzisa ama-state resources ukuziprotecta bese bekhaphela abantu base-South Africa kalasha. Sithi phezu kwabo mfokandonga sizokweseka shamasi because uyindoda emadodeni, uwedwa uhlula amadoda amaningi eSouth Africa. Ukwazile ukuthi ume uthi qekelele nesihlangu sakho, wathi ongifunayo akeze kimi ngizomnikeza ama-files akhe. But-ke esikhundleni sokuthi-ke beze kuwe ukuthi sekwenze njani mfokandonga, bagijimela kwi-media because
bafuna ukuzodukisa abantu base-South Africa ukuthi lento oyikhulumayo awuzazi ukuthi uthini, kanti thina as izakhamizi siyaqonda ukuthi uthini, because yonke lento oyikhulumayo singofakazi, sicindezelwe eSouth Africa, siyabona izinto ngendlela ezenzeka ngayo. Iy'ngane ziyimthuqazi lala phansi kwama-bridge, iy'ngane ziphelelwe ikusasa. So ngiyezwa-ke kukhona abantu abakhuluma ngepolitiki. Asikhipheni indaba yepolitiki ngane zakwethu kule nto. Asisekeni umfokandonga, sikhumule amakapisi ama-political parties, sixhaseni uNdonga kule nkinga abhekene nayo. Futhi njengoba iphela i-contract yakhe ngoDisemba, yithi izakhamizi zase-South Africa ekulele kithi ukuthi siyaphoqa yini ukuthi bayibuyisele le ndoda emandleni, because siyabona imisebenzi yayo emihle eyenzele abantu base-South Africa, not KZN kuphela. So siyacela-ke ngane zakwethu, asikhipheni ipolitiki kule nto, singayihlanganisi nepolitiki, because once into yangena ipolitiki suke siyonakele leyo nto. Abanye bakhuluma ngokuthi akaphakama abo-president. No, ngane zakwethu, simdinga khona lapha esiphoyiseni, ubizelwe kule nto. Asimesekeni khona, sikwazi ukumprotector, noma sebethi bayamkhipha simbuyisele ngenkani. Ithina esinamandla ngane zakwethu, ithina esiwuhulumeni, ithina esiwu-government. Asizodlala abantu abayi-minority abahlezi phezulu kwi-power bethemba ukuthi bazoyiprotector ngama-state resources.